Umutwe wa MLD twirwaneho washyize ahagaragara itangazo rivuga ku miterere y'umutekano mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo uyu mutwe uvuga ko ibikorwa bya gisirikare uretse gukora uburyo usobanura ko umutekano uhagaze muri akarere ndetse unatanga ubutumwa bugeneye abaturage, imiryango mpuzamahanga n'abahuza mu biganiro by'amahoro. Kandi uyu mutwe wongeye gutangaza ko ubu Poezero iri mu maboko y'umutwe wa MLD twirwaneho. Ni itangazo basohoye mu rurimi rw'igifaransa ariko twagerageje kurishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje kugira ngo ubutumwa burimo bashe kuba bwabageraho neza 5/5 ubundi ibintu bigende neza. Eka mbanze ngunyuremo iri tangazo ubundi bindi turaza tubivuga nyuma yo kumva iri tangazo. Itangazo ku mutekano yo mu misozi miremire ya Minembwe. Tariki ya 6 Nyakanga 2026 umutwe wa MLD twirwaneho ramenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko nyuma y'imyaka irenga 9 y'ibikorwa avuga ko bifite isura ya genocide byibasiye cyane abaturage b'Abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma kandi y'umwaka urenga akarere kari mu kugotwa kwa gisirikare ukubuza kugerwaho n'imfashanyo z'ubutabazi, byaranzwe n'ibitero by'intwaro ziremereye ndetse no gukoresha drone mu kugaba ibitero ku baturage ba Minembwe. Bikorwa avuga ko byakozwe cyane cyane n'ingabo z'ihuriro rya guverinoma, ubwo ni ingabo za FARDC ndetse n'abafatanya, ndetse no mu gihe umuryango mpuzamahanga n'abahuza amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo komeje guceceka. Akarere ka Minembwe karimo kugaragaramo ituze ku rugero runaka. Ibirindiro bya bizwi nka Poezero byari ibirindiro bikomeye kandi bya nyuma by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, isi Burundi n'imitwe itwaje intwaro harimo FDLR n'abafatanyije byakoraga mu misozi miremire ya Minembwe, byamaze kuba bisenwa mu gitondo cyo kwa 4 Nyakanga 2026. MLD twirwaneho irabamenyesha ko iki gikorwa ari intambwe ikomeye mu kurinda abaturage bavuga ko bari mu kaga ko kurimburwa, ariko gihindura cyane uko umutekano wari uhagaze muri aka ari nyuma y'imyaka 9 y'ubwumvikane buke. Uyu mutwe uvuga ko ibi bishobora gutanga icyizere cyo kugarura amahoro arambye no kongera kubaka ubusabane hagati y'Abanyamurenge n'abaturanyi babo barimo Ababembe, Ababuyu, Abanyindu, Abafuriru n'Abavira. MLD twirwaneho irizeza abaturage bo mu turere twa Fizi, Mwenga na Uvira ko ibikorwa byayo bigamije amahoro arambye bigenewe abaturage bose hatitaye ku nkomoko cyangwa ku bwoko. MLD twirwaneho iramenyesha kandi ko yiteguye gukomeza kurengera umutekano n'uburenganzira bwo kubaho ubwisanzure bwo kugenda ndetse no kubana mu mahoro ku baturage bose bo muri ako karere. MLD twirwaneho irahamagarira imiryango y'ubutabazi yo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga kwihutira gutanga ubufasha ku baturage bamaze imyaka myinshi bahura n'urugomo no kwimurwa mu byabo. Ikibazo cyarushijeho gukomera kubera igihe kirekire bamaze babuzwa kugerwaho n'imfashanyo z'ubutabazi. MLD twirwaneho irasaba abahuza bari mu biganiro by'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurangwa no kutabogama no gukorera mu mucyo usaba ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ubwo Evariste Ndayishimiye guhagarika ibyo uvuga ko ari ibyaha bifite isura ya genocide bikorerwa Abanyamurenge. MLD twirwaneho irasaba kandi umuryango mpuzamahanga gushyiraho komisiyo yigenga itabogamye kandi yizewe kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku byaha bivugwa ko byakorewe mu misozi miremire ya Minembwe, mu kongera gushimangira ko ishyigikiye amahoro arambye, ubutabera n'umutekano wa bose. MLD twirwaneho izakomeza kurinda abaturage bari mu kaga no kurengera imitungo yabo. MLD twirwaneho kandi nubwo umuryango mpuzamahanga ukomeje kutagira icyo ukora ku byaha by'intambara bikorerwa muri aka gace ndetse ukabihuza n'inyungu zishingiye ku bucukuzi bw'umutungo kamere, uzakomeza kurinda abasivile n'imitungo yabo. Bikoreye Minembwe kuwa 5 Nyakanga 2026
mu izina rya Medepo twirwaneho Koloneli Kamasanda Kizeweri muzabikorwa w'iri huriro rya Medepo twirwaneho niwashyize umukono kuri iri tangazo. Yes, murakaza neza nyuma yo kubagezaho itangazo ryashyizwe agaragara n'umutwe wa Medepo twirwaneho kwa gatandatu Nyakanga 2026. Tugiye kurebera hamwe ingingo z'ingenzi zikubiyemo ndetse n'icyo zishobora gusobanura ku mutekano mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere iri tangazo rije mu gihe umutekano muri aka karere umaze imyaka myinshi urangwa n'intambara zihuza imitwe twaje intwaro, ingabo za leta n'ibihugu bitandukanye. Ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ndetse ubuzima bwabo bukomeza kujya mu kaga. Mu itangazo ryayo Medepo twirwaneho ivuga ko nyuma y'imyaka irenga 9 ibikorwa by'urugomo byibasiye cyane cyane abanyamurenge hari impinduka bavuga ko zagaragaye mu miterere y'umutekano wa Minembwe. Uyu mutwe uvuga ko wafashe cyangwa usenya ibirindiro bya gisirikare bizwi nka point zero, aho uvuga ko hari ibirindiro bikomeye by'ingabo za FARDC iz'Uburundi ndetse n'imitwe twaje intwaro irimo FDLR ndetse na Wazalendo. Icyakora kugeza ubu nta rwego rwigengo cyangwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashyira ahagaragara amakuru yemeza cyangwa se yemeza ibyatangajwe n'iri huriro rya Medepo twirwaneho cyangwa amakuru ahakana amakuru yatangajwe na twirwaneho. Niyo mpamvu ari ngombwa ko aya makuru afatwa nk'ibivugwa n'uruhande rumwe makimbirane mu gihe hakiri gukorwa igenzura ryigenga. Ikindi cyagarutsweho ni ikibazo cy'ubutabazi. Twirwaneho ivuga ko abaturage ba Minembwe bamaze igihe kinini babayeho mu bibazo bikomeye byatewe n'ibitero ndetse no kubura ubufasha bw'ibanze. Uyu mutwe urasaba imiryango mpuzamahanga n'iy'ubutabazi kwihutira kugera muri aka karere kugira ngo ifashe abaturage bavuga ko bamaze imyaka myinshi bahura n'ingaruka z'intambara. Ikindi cy'ingenzi nuko iri tangazo rinenga ibyo rivuga ko ari guceceka k'umuryango mpuzamahanga n'abahuza mu biganiro by'amahoro byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Medepo twirwaneho isaba ko habaho ubutabera abungana ndetse hagashyirwaho komisiyo yigenga yakora iperereza ku byaha bivugwa ko byabereye mu misozi miremire ya Minembwe. Mu rwego rwa politike itangazo rinasaba ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'ubwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira icyo bukora kwazo by'umutekano muri aka gace. Ibi byose bibaye mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe itandukanye bikomeje gukurikiranwa n'abahuza bo mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Abasesenguzi bo bavuga ko ikibazo cya Minembwe kitareba gusa umutekano ahubwo gifite n'amateka maremare ajyanye n'uburenganzira ku butaka, ubwenegihugu, bwiyunge hagati y'amoko ndetse n'inyungu zishingiye ku mutungo kamere no mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ikibazo kimaze imyaka myinshi kidafitiwe igisubizo kirambye. Mu bihe nk'ibi uruhare rw'itangazamakuru ruba urwo kugeza ku baturage amakuru yose aturutse ku mpande zitandukanye gategerezwa ibisobanuro bitangwa n'inzego zifitiye ububasha. Kugeza ubu guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni irashyira ahagaragara igisubizo cyayo kuri iri tangazo rya Medepo twirwaneho. Ubwo turakomeza kurikirana uko ibintu bigenda bihinduka muri aka karere ndetse tunakomeza kubagezaho amakuru yose mashya uko agenda aboneka turutse ku mpande zose bireba. Mwakoze gukurikirana aya makuru yacu aho twagezaho itangazo yashyizwe hanze na Medepo twirwaneho. Ubwo turakomeza kubakurikirana n'ibindi byose biri kuvugwa hano mu karere. Iyi ni The Quick Times News, we kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Amahoro n'imigisha nyagasana atanga bikomeze bane namwe.